Okey, jom kita sambung the next part iaitu factors that affect the rate of transpiration. Bila kita sebut rate, maksud dia laju ataupun perlahan lah proses transpiration tu. Kalau kita kata high rate, maksud dia transpiration tu laju. Kalau kita kata low rate, maksud dia transpiration tu lambat. Jadi siapa yang tak sure apakah itu transpiration, previous video kita dah discusskan transpiration. Secara ringkasnya, transpiration tu proses di mana pokok tu kehilangan air, loss of water through evaporation, because pokok dia absorb water from the soil pergi ke daun for photosynthesis kan. Dekat daun kan ada stoma. Jadi water tu dia akan evaporate through the stoma. Jadi inilah proses transpiration. Okay. Jadi jom kita tengok faktor yang pertama. By the way ada 4 faktor ya. Light intensity, temperature, air humidity dengan air movement. Dan kita ada eksperimen untuk proof faktor ni macam mana dia boleh affect transpiration. Don't worry, nampak cukup complicated tapi mudah je. Okay, kita tengok the first factor which is light intensity. First of all, awak kena faham light intensity maksud dia betapa terik ataupun banyaknya cahaya. Contoh, pukul 7 pagi versus pukul 12 tengah hari. So 7 AM ada cahaya kan, tapi light intensity dia lower. Tapi 12 tengah hari ada cahaya, tapi light intensity dia lebih tinggi. Itu maksud light intensity. Now, the experiment is saya ambil satu conical flask. Dalam conical flask tu saya letakkan dengan air biasa, water. Lepas tu saya akan letakkan dengan kita punya tumbuhan. And then kita akan letak dengan a layer of oil dekat sini. Nanti kita discuss kenapa saya kena letak dengan oil. Alright, itu je. Kapas kita letak supaya pokok tu dia tak terbalik ke apalah. Alright, what we need to do adalah first, kita gunakan electronic balance ataupun mesin untuk menimbang ni untuk mengira initial mass. Okay, so kita biarkan dekat tempat yang terdedah kepada sumber cahaya. Contohnya di luar kelas ke ataupun tepi tingkap ke. So kita biarkan selama let's say 2 jam. Lepas tu kita kira berapa dia punya final mass dia. Okay, jadi untuk bahagian A sebelah ni, or I would say round pertama, saya letak dekat tempat yang ada light source. Maksud dia keamatan cahaya dia tinggi. Tapi dekat sebelah ni round 2, saya letak dia dekat dalam almari, which means light intensity dia rendah. Jadi let's say saya fixkan dia punya mass, initial mass dia. So the initial mass katalah contoh 50 gram for both. Jadi agak-agak awak, yang mana satu air akan tersejat keluar dari dalam kelalangkun melalui daun lebih banyak, A atau B lebih banyak. Cara nak faham sebenarnya mudah tau. Kita guna rule baju. Yang ni mudah because benda ni related dengan kita kan. Okay. So awak ada baju yang basah. Jadi, kita nak sidai baju basah ni dekat tempat cahaya matahari ke dekat dalam almari yang cepat kering? Of course lah dekat yang ada matahari. Baju tu mengering because berlaku proses evaporation or penyejatan. Jadi kita dah tahu dah, tempat yang ada cahaya, evaporation rate dia lagi tinggi. Okay, so itu rule baju. Next, awak kena faham rule ini. Kalau evaporation rate tu tinggi, maka transpiration rate tu pun akan tinggi. Sebab transpiration tu maksud dia air tu hilang melalui evaporation. Jadi dekat sini, yang mana satu evaporation dia lebih tinggi, A ataupun B? Obviously jawapan dia A lah. Okay, so kita dah boleh conclude dah relationship dia. The higher the light intensity, the higher the rate of transpiration. Okay, so yang ni boleh lengkapkan. Kalau kata soalan suruh explain, yang ni kita explain lah dia punya observation dia. Sebelum tu saya bagi contoh dia punya final mass. Let's say lepas 2 jam kita measure final mass yang light intensity ni 20 gram. Okay, manakala yang dalam almari tu 40 gram. Nampak tak? Dekat sini 30 gram air telah pun tersejat. Manakala dekat sini hanya 10 gram air yang evaporate. Okay, jadi kalau soalan tak pernah tanya pun, tapi kalau dia tanya, awak ceritalah observation. So yang ni final mass dia is lower compared to this one kan. Sebab light intensity is higher. Dia duduk kat light source. So more water evaporates, therefore the rate of transpiration is higher. Okay, jadi awak faham yang sebelah sahaja. Lagi sebelah ni dia terbalik lah. Okay,
Dan untuk light intensity. Okey, jom kita tengok second factor which is temperature. Setup dia sama juga dekat sini, cumanya setup A saya letakkan dekat room with a lower temperature. Manakala B pula saya letak dekat dalam room at a higher temperature. Jadi yang ni lebih sejuk, yang ni lebih panas. Jadi let's say initial mass of the plant, let's say both 50 gram, yang ni pun 50 gram. Agak-agak awak, yang mana satu final mass dia akan menjadi lebih rendah, which means lagi banyak air yang tersejat. Ceteka. Yes, betul. Yang B tu akan jadi lebih rendah. Contoh, dia tinggal 20 gram sahaja. Manakala yang A tu, sebab dia duduk dekat tempat yang sejuk, maybe 10 gram air tersejat, maka final mass dia tinggal 40 gram. Okay? Jadi rule dia sama. Awak cuba relate dengan baju. Kalau baju kita tengah basah, awak nak sidai dekat tempat panas ke nak sidai dekat tempat sejuk? Of course, tempat panas baju kita lagi cepat kering because lagi banyak air tersejat. And remember the rule, lagi tinggi evaporation, lagi tinggi transpiration. Makanya kita dah buktikan bahawa tempat yang suhu dia tinggi, transpiration rate adalah lebih tinggi. So, jom kita buat relationship. The higher the temperature, the higher the rate of transpiration. Yang ni jika soalan suruh awak explain. Final mass is lower dekat setup B because temperature is higher. More water evaporates terkeluar dari pokok. Therefore, rate of transpiration is higher. Done for second factor. Okay, the third factor, air humidity ataupun kelembapan udara. First of all, awak kena faham dulu apa maksud air humidity. Maksud dia presence of water vapor in the atmosphere. Kehadiran wap air dekat kita punya atmosfera. Itu masuk air humidity. Kalau macam kita compare contoh Malaysia, awak belajar geografi kan, kita kata iklim Malaysia adalah panas dan lembap. Apa maksud lembap? Means the air humidity kita adalah tinggi, dia lembap. Okay, jadi kita nak tengok kalau air humidity is higher, transpiration rate dia lagi tinggi ke atau lagi rendah. Now, same setup eksperimen. Beza dia sekarang ni, untuk setup A, saya buat macam biasa je. Conical flask, letak air, letak minyak, lepas tu letak pokok. Tapi untuk B, nampak tak saya letak apa? It's called calcium chloride kontang, or in English namanya adalah anhydrous calcium chloride. Jadi apakah itu anhydrous calcium chloride? Yang ni macam contoh awak pernah jumpa dekat dalam kotak kasut, dekat dalam botol suplemen vitamin. The function is to absorb moisture, ya. Dia akan menyerap kelembapan. Sebab macam contoh, kalau beli kasut kulit kan, kalau dekat dalam kotak kasut tu ada kelembapan, dia akan menyebabkan kulat, fungus tumbuh dengan cepat. Kalau ada kelembapan dekat dalam botol suplemen, botol vitamin, nanti cepat rosak kita punya ubat tu. Okay? Jadi bila kita letak anhydrous calcium chloride di dalam beg plastik yang kita bungkus dekat pokok ni, makanya anhydrous calcium chloride tu dia akan absorb moisture daripada environment tu. So, kalau A kita kata air humidity dia lebih tinggi lah. Sebab apa? Sebab kehadiran wap air ataupun water vapor dekat sekeliling dia. Sebab A ni kita simply biar dekat luar macam tu. Tapi B, air humidity dia adalah lebih rendah, lower, sebab kita dah letak anhydrous calcium chloride. Okay? Jadi, let's say both initial mass 50 gram. Agak-agak, yang mana satu dia punya final mass dia akan jadi lebih rendah. That means evaporation dia lebih banyak. Obviously tempat yang kering, ya. So let's say this one 20 gram tinggal, yang ni 40 gram. Nampak tak? Let's say yang ni 30 gram water evaporates, manakala this one 10 gram only. Logik kan kalau awak fikir pasal baju kita pun sebenarnya. Let's say awak sidai satu masa musim hujan, lembap kan? Lagi satu masa musim kemarau ataupun kering. Yang mana satu baju kita cepat kering? Obviously waktu awak sidai, waktu tak hujan lah, waktu kering. Sebab kadar penyejatan or evaporation rate dia lebih tinggi. Jadi jom kita buat conclusion. The lower the humidity, the higher the transpiration rate. Okay? Jadi ini macam biasalah explanation. Kalau soalan tanya, boleh salin dan lengkapkan nota. Dan untuk third factor,
Untuk faktor yang keempat, air movement, pergerakan udara. Alah, yang ni very easy kan. Let's say awak tengah duk basuh baju. Lepas tu, basuh waktu malam sebab esok nak pakai, ada PJ contoh. So, awak better sidai depan kipas ke ataupun sidai bukan depan kipas nak cepat kering. Obviously, kita sidai depan kipas. So, evaporation akan jadi lebih laju. Jadi, kalau jadi kalau air movement dia lagi tinggi, maka transpiration rate of the plants pun akan jadi lebih tinggi. Contoh, initial mass 2250 gram. Okay. Yang ni A saya letak dekat biasa, bukan bawah kipas. Tapi yang ni B saya letak dekat bawah kipas. Jadi kita tahulah yang mana satu final mass dia akan lebih rendah, B. Yang ni let's say ada 20 gram. Sebab 30 gram air telah pun tersejat. Manakala yang A tu maybe only 10 gram. So tinggal 40 gram mass of the plants lah. 10 gram air telah pun tersejat. Now, jom kita buat conclusion. The higher the air movement, the higher the rate of transpiration. Itu sahaja. And explanation dia pun sama jawab macam atas ni. Dia punya sequence jawapan dia kalau soalan tanya. Okay. Dan untuk the rate of transpiration.